Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ki bahayang asam jong ba charming marngar. Kila mudai dak ejahar syaki pulet jong lum ding jiri police station. Halor ka jing keno bagi dekat jong ka sang khasi students union. Ki don kiti ban syok pen mansaw yo ba charming. Ha office rekam jong ka sang ha kalai potre kula lengkot arjar pulai. Ha ka jing keren bagi lap thai kubur ka kemi pakan mentra jong ba charming. Ki kini bat ki bahayang asam kila penrem jori ni jing sya thombor hi dekat jong ka KSU. Dak ba keno ru bagi laka yala gadur khmat ha ka sngi. Bakila thombor ya uba charming kat hadu bula mensaujur. Kahenmen kala keno ru bahakani ke jingsha thombor. Kapisa ke uba charming ura saupo hajar bat atli ki satik siar ki bakhia shitula. Kila jar ngai nak met jong u bat haju kapor ke yen kesam jong uba charming kala dawai ki bor pulit. Bagi dia pen pelong ki jing toket popnya bawat makaru kala sakhi de lagi jong ki khmat ya kani ke jingsha thombor jong upara ujongka Hakapor bakal iwat hidala dia ya uba charming haka office jong ke KSU keberan hajia. Hakala fotorik. Ora don ke jingjia ba sufik ba wa syok. Hang ta office jong ka student union. Hapo office. Hak bang ngam poi perkat ngam TPA ini ke kun persa pade kli tho ba ka ta ke jingjia kapor kumba lai bede la chiteng jan met jong te ka singi. Thì ngalo jing tip ha ka la kuwe ba ngade ban wan no chenen ma la stom tio kun pasa dunga pedeng yuk jing sya syok ha kita ke khna pule mo la ban ong ke KSU dengan tip ke daw ke ber penong kumta ha jing sisa na kaliang jungi kari ke jaj menriu ila don ke jing senia mo bagi ni ke khna pule jungi ki don ke seng KSU makin pet ya ka bahaya ka miat akari bekerja pendiri gedungi ndai proses kendit kensan ngayu sngo ya kata bakalong kongpong ya kajing perkat gedungi bagi lele ya kata ka kam ka bom sutenat la kin syok yu bri ho office na kono kono ka daw ngintip ha kajing syak le deban ya toket bat kata kajing syok ka de namar ka daw ba kira ya pun bat presiden yo KSU Lombok Stan Marngat pada banuan office bagi ingin ya keren dekat jeng hamo jeng kumta rengai usngo bagi ong ba maripoi ki sutan hapo kamera bat ki syok nak syok yo to persajungi tu belum musaujur bat don bok ba kedon kenikan men jung i ba kalamut ban phun yu namar ba kalaya ong lupa pada bandai banya penbet mo ya ke la don kono kono jeng bakla habaki khot sumha ban le jesuk jesanya kono kono don kono jing ayun re ipo perkat bat maki pada kile ada kata da baki syok no yo to ukun pasa jungi tien mar kata ma ini men ila yo e ko phun kol mo ila kol kumno ka le penbet ni em yo so penban ba kajing juba kolong bola syok kalau mereka beran ke tu ngah ya kata kalau mereka beran bakal bakal poi kala lap bagi don gitu ke kena KSU kibra syok itu persa ujungi buat bola mensal. Buat lo itu hentah ba kalau don ga jing simno ya ka pla bu tep pisaru kumba sopo jar miusu. Buat nalo kata arteli ki taktiru kimdon syok ka kti jung u ba la juden man kesngi mo. Hai ka kti jung u kiba kajing he jung taki sakti kalong kawe di situ lah bapak sena kita rum yo syu te ni penpa kajing sngo si ko kra kajing sisa ni kwa ban yo kita ingin yo sngo nagi kena skul kidungi dan ka kasi ben union bakan ne kumta ande kale na kumta tengi ni penpa ka ne kapor bang dawa ya kajing sisa ya ko hok kajing briu kajungi ba ngidon pat ki bentag ba di ban pet wan ra ya kecung suk sangan ya ri ke jungi te ngilahap ban le ya kata da ka bangin ya kulit bagian le kemudian kam te de hadu mentah kidang setong yat ki kulit bad ngila khot ro kala go trik ke jing shan u sulung men waun ke jing ayu nre penmi ki media tenre ngayu i hadu mentah bakam dadon kata ke jing penmi ke besai bah nak liang jong ngawang la kren ko to ko poru ka klempau e isu
Ngikwa bukan dah syai te kena kakam mo. Ban ngikwa ban la gumno ngi kerpat. Ya ka polis department ka bangila ong ya kerpat ki. Bakin simkiai kena kakam. Hamtam yo presiden mo. U presiden yo ka KSU. U walam bokstar marngar u deban. Ai ka jing jubab ko biang halor kono rim bagile kumta. Tingi kerpat ya ka office yo ka polis department. Bakin deban simkiai kene bakin tokit ya kene hamtam yo presiden kan mo presiden juga kasih student union bau depan air jubab ko basah badla dajia ba uni presiden lombok star marngar umdon jingtip ya kata bagila sure tengki dokot hangni ngasuban pun pa bau depan hiar sukino nak jolong presiden ke jo nak ni keseng ada umle kumta gamot ngihi ni pun pa ba kani kalong keseng ba kamde ban ong keseng halang laban ong keseng sniulang lene laban ong keseng kai klau pada ya kata kenal kene kejing lek kalong kejing lek ru klau kejing sia deban ya kompromis mo rada don kono kejing ya tungku kono kepor bae kum bakal keren ka tien ke tele handai penban susyo lagi syo tema uru udon te lagi kur lagi ka lagi lok lagi jor lagi kemi lupa te kumno pat ban sule i umarwe hajing sia lada sngap ya ki bagi keren ya kono baklai kono de bunyi tuangi ngidon ki kini ngidon ki kmi ki pa ngidon ki kur ki jat mamangiru ngin ya sneng langgen ada kalong kumno andre syuknit kensan syukat office chusyo yu bri ban pun mensa te namar katang sngoba keneka kabom laklong kari kejit beriu kejungi kan poi se haba kalong kumne kan poi pun ban se ka bajot ngi sulti kendiat bagian keren kene kapor ba kinjia kum kene kari kejungi ngapan pa kari kejungi kal du jing kermen nang ne sekmat ngayu sngo ba ong ba kan arpo tarik mo arpo tarik kala don kejing hapor lai beje mustep ana ba kidon ki ba ap hang ta ha surok bagi pendiang ki trok ngtip ki trok ki doyo ki kit mal ban ong te hana ba ki pan pisah kita ki ba deng mas te utau persajungi don trok ban kit mar te tip kata gele yang lain mon bun terli ki trok te uhiar ke ndau hiar wi leje kali kata te ngana bagi pan pisah sijar ko ki trok ti mat dena kata kadau kumno ki mes mutu ale segim ai ni ki trok no te hang tang ngoba kila don ke jinga klumar ke te gideng mas itu utau persajungi mano ya kata ngam-tip ten markata kle klumar hangta sibit ki fetno kadena kata kadau haglai fotorik te udeu persajungi upun kan sa sekitun marulas mutu badai kena mo te upun so lombok panong ya kena ke jing stu bakla to ngini ya penbait mo ngini penbait ngini so ngini sanya ke jing bakla ang nem ta te to lombok pada upun ong bawan so face ke wan so face ong no yo to persajungi waduh no office begini keren ya kam tenda yang kajing itu jom tahu sading pesio Mario poi kitan cakwe ke kamera kisyo angta kidon bun bahagi daki breu angta daki narot daki ding ke wa mong kamet ke phat boro kene ke klik ke tu la man saujo jadi tang ta idau kajing tik pejonga aga arpo tering kum kajing batai jong kitu ki balik lang bat hapo office jong ka KSU kidon lengot ki balen para jonga anta arsa arngot pat de ki brio ki balik lang bat te ki ong ba la syakon haga po praterik yo phone call te mas ni phone call na po KSU phone yang ong ba ki phone ki kena KSU ki ong banwan po office jong KSU ki pawan te ong ngam lam antamo te nganwan no sini kong ta te hang tapan ban pentikna ya kata kajing phone jong ki mo amar la phone da presiden jong ka bernihat circle hakasin ke beningkong ba phone yo te ula phone no yang amar tahi ula pentip syanga wong ba ki phone na po office jong ka KSU banwan sya KSU office hapo jaya tingaro ngala ong yo ong yang phone ni ba lambok mo ada no phone namba jing ba lambok dia
ngala phone ni ba lambok kapor ru bujen ru tame janmit jok arpo pratering ngala phone ni ba lambok ila keren ngakeli ngong ka don jingjia ayu ba ngasngopi ong ba ki ni hab I para jonga I haban wan sipo office KSU te ong ba lambok ngam patip sya ngan keli bahaya ki kena chuni tang ba da kumnong nuro ngin saya kenduk bet monde uang munta tinga ro ka jing so shngan ngong I para la chong ngong bet sini yang apa ngaso shngan ma ba kat presiden ula ong munta te long kanum dan kanu ka ba sini ka ba ken nimpo perkat ire ba kan dik ba sini ro hi ma bro shikatangi ngidang shania ngidang kershania ka jing triba jung ke seng balang mo bakia perta idri bet nakapor syakapor mo tengi so shingan te harata ka singipan enda ila let akalai potering mende kada siningkong ila let ngala phone ni naduk bangarang don kakam ladiru andang haki kamangalen phone ngong kidon cheno ong ngadon siapa office jung KSU apshpang sa phone tinga ba ngaso shingan ong dan ei namar ba pidala po office KSU tamo te asosian banyak sangat. Tapi saya pangpan ngai army school na upara jonga. Om balik ni phone mo army school untuk. Ta shumi school ro tok tok. Tengah om tip show kan. Tengah phone ngakol bagi ki om bala sya show. Ukam ong direct one shani yang ong sungha pen phone ya I balam balik ya show yang aku ni. Tengah ngakol I balam. Ngadon ki call details ru bangala call hoksha ako li balam kata kasi iklam pick up terdat de ka phone call jana ayat artat ala asurong call artat di ikan da dangam yo ai balam iklam pick up ngapersang call se iwi ba banga itu ide ba manli ngako li ta ti ang I ngala itu ya ka problem ang ba ngayo sngo ba ki shock kuntang ni kuntai mo dia I ang ngam tiap ai ila ang kunta dia hadin katapan iong tangan kelimo ite iba manli ong hiyo na iyo number chunga ngong em ngala ya kenduk kam pinado ala jakhat nyu kuntu makan ri khan nyu te ngadon number chung fi tangun tai te ngalet nyok ran sto ngalet ang apo ya po gate office KSU na to kalenti banrong siapa kidon ki kena kidon ki ba deng mas kidon ni ki ba deng mas ro bang ngampen let jingmot namar kala long no hakdak yang ba ngasngu kendek ba la sya syok temo ngala sngu ting kan ong yo kajia ka ka ba smusi penban syakmat yat bet syakmat kidon ki kena ki ba ya deng mas group of full small boys kim dai ki small ro ki long ki ba ya lengkot briu mo hagatu habar gidan teka khang ka jingkhang ngamut rong sipo ka khang ka jingkhang ong beli ka khang ka jingkhang mo dan bapni te udan we khuna bayaj tu sedien tu kadan koi ka bantu te ngabut itu kena ngarong te arung hang tu apa ki ong mana bahasa ini kong bandrong sipo te ngalungok mo ki ong bandon kami nu ong dan kami iba alam te we khuna coba ong ba idan keling ong ba alam sinu ya idan we pat kena ong dan tengok anyway whatever mo kwa banya kenduk tangi para lecong ba la batai ba la syasyo ngaki syjong ngai kilap syong kadon ka first floor kadon ka ground floor first floor kadon ka sitting area mo katu ka sofa jong marjan hibat katu ka kamera trikam jong I presiden mo jong ka KSU bat ka computer room tu ka kamera usyong atu po ka sofa maroi tela po yang tu ngaong beli piale aku ni mo ngala keli ki mo beli piale aku ni yang wat wan tuklar mo wat wan batai sta wat tuklar te ngong hayo para la de te ngamban se am ngabong ngab keli mo nak ka daw te kum tu ngila kren iwan no se I member dokot jong KSU iba nga shutip kerteng ba di ki khot iba te iwan no itai are bale charming kum ni kajia ayo pium ni ma te iwan no inma ide bri jong KSU iwan ti ang ya le chite yalam no sya po conference room ban ya kren tingi syong tu iba ro te iba ro idang ya kren kia don ni ki office bearer syjong kumakat tu paningon bad ita bad kita ki arngot ki bawan lang bad para jong haken kia don lang tengah kelingong nakadaw iyo bajia iyo ki ong na nakadaw jong iba bong
ita iba abang mo isyong ta te mo te beli pi syok pa dia uni apa de nak kada ita iba abang mo ngakeli sya namarang ni ngawan amdi bangawan bangan ya tok syukur ngawan bangin dawai ko hok bangan keren ni kajing sisya ka bangalam ni nak kena lajo ladaki kena ke syuru ladaki ong ba kin bu shun no yang hang ni ro ngam don jing sngo namar ba ngawan si bet nganom keren tam nganom keren dunaro yak kat ka bangakan mau kat ka bangala man kan mau ngan keren hok ya kata dia hang ta ngakling ong beli pi ong mo beli pim syoi kini beli pi syoi ni ti ong la ada compromise te kumtahi ni rongam perslim syu ngam pe ngau para jung abadon ka jingko jingke jing uruk kam dabyang te sabaul adon mo ngakam pat batai ki ba udon surgery ting syu tamang ong udon ka met ka bom koi bom kya te ngasu ngam su tenat ban sya syoi kum ni mo te ong ni alam no sya hospital kan ni me no to awat ni dang ya chikma ka jing suman nila kadon ka medical report ro ka bangila wanra te menta ngidang habli yakani ka nomor ka reason mo kade ka depressed fracture of frontal bone kade ka kat company ka medical te kumtai ngida udang don ka jing suman ta ngindang ya chakma ka jing suman lada kampat ya ram nomor bang lada don kam ni haban le surgery ya ka tu ka balong fracture te tang ta Nila IFIR day kan ni? Ho, nila IFIR. Juri police station. Ho. Duk mentang nakaleng jung kipulen kila lej chapa office jung ka KSU. Kila lej ban jurim ban pen ya ka jaka te kajing batai jungki kalong ba udan tang u chokidar apa ka office undan na mano te kila investigate ya ka to ka area ka jaka ka penlengo kalong ba peleng kinot bantong ko penlengo shisha kata pensal lengo kumyanga kamen bangala witness ida ka kmat jong la dia apa office jongki bat mangala ya keren ro ngada ku beli ketiru ya we ubrio pangakali ngong kidi mano wang ngade organizing secretary hang tu apa office syo bangan mi lang barlau para dia ngam tip syuk ka jingkam jongki sengke su lada kajia kumta lada kikam baong ba ngim itu mo ya o charming te udon sawe utu ba o baong ba are uni udi dukat barim jong kasem ngaru ngabu jingkeli hang tamo kumno ka KSU ka ong ba ngim tip bat kumno ki khot chapo office ban bat balei ba i president inong yalam barang ba jong kaseng haga jing ya keren phone call ba ngai ong se kanduk mandi tetapi kapapan sa lungo mentah hato kan ni kaseng ka temu ban ong kumno hato yo le se kitiang bayo mo bayo ka ja burom ka seng jungki yo ki sudarap jat no rena kaling jungi ngan ya chaprang ni dawa ya ka hok ngan ong kumno na kaling jungi ki bahyang kajing don lang ki mama ki mei ki para ke man aku aban ong ba ka an kam de tang ya bahe ne tang ya barin mo ka an ke de ka ju ya baro na mara ka to ka singi bangale chitai ro ngala ong belai phishim ya ka anya kati kata ka jingkeli jongai ki tengala ong ro ki ngala keren syai bang ong asyani apa hai kan ka sing ngadum sya ngala wan teng an ya office ngom tikim kim dapan sengap bahamo yang kata bat kajing pau jong kata ka video jingkam jong ki KSU menin ba kadai kajing kentho ngatarai kela bakla ban ong ba kadai kajing kentho lemda kimi penban syakman ban pensyayangi kanom don kano ka bahasa dak sniu ya ka sengro ngatarai kanwan ha kata karukom te mentali ngan ong kumno ka kasih students union ngala ban ong ba kam dei syuk ka kenhon jeng kisamla pule nre kala ade ka rock organization nomor hang tu kala apa ru ba kala aja kitiar mo nga ong kumta kedi ru bomman ben ak bele kumta nomor ban ya keren ru umlong ila persang man communicate bele umlong man communicate kata pi ko i kamtam ni nga ka jing persang jong ban communicate nga persang palat i nong yalam barang badu jong ka seng kum u kli
Namar klaim ka jing ai jing bet jung u kumno kita ki kena ro lada kim dei na ka dukhat jong ka ke siru kumno hapo office jong ka hapo office trikam jong ka kila banwan rung ki wei ki ar banwan ya le da koi ti hang tu impossible kata kamla ban long ba ki briu ki bana bar kin shurung jubor hapo ka office trikam jong ka khasi students union banwan le da koi ti namar kilong full mas ki mas ka dor jong ki bakta akti ngayo I hakapor bangarung ngayo I ba uwe kena if produce ngala ban identify ngam tip ka keteng ngala ban identify if produce ngala dia tangi tahi ngam kwa ba kan ni kaseng kan ai ke jingdu jing shania ingi ki barari mo kumbaki perta ni edri dia at least ai ingi kata ka jing shania bangin yo ka jing shania ba pura na phi ba pensyai ingi halor kan ni kan hato piong ingi ba ngide ki ba thok piong ngide ki high level kam dei kata ka jing ka high level mano wat ki pat ba ngi os ngo shurung shaning ro mi ong ba ki high level kum ta mo wat ka ke asuru ka don bantai yo le siang ta ngi ngim te ma ki pat ba ting ting ki akran kum ni kum tai kena seng ro bele ki hapan bisa hakata ka jing ja ka at putrik ro ba hakapor lai beje men stem full mas kinwan Ndre ka ba pau mentah hadin ka pau ka kerteng jung iwe iba hup lungdo karbani ka pau bah kata ka jingji ka arpo tering lai bejen stem kawan ka we ka force bolero force ka badan yo number ML05 ML05S0337 kawan daw taw number umba prang ki kena ki awan nang ta ki don nak kata jaka te ki apan bisa mo te nalor kata ro ki kador te ket kum ga jing tip jungi naman ki don gitu ki wet ki balik lang bat I para jungi ro nila persang kali hapo police station ro ngala kli ngasngap na ki ro mo nama ka arpo terik ngam don on the spot ngam la ban batai shai kedar mo ngi hap snap ki witness ki ba batai ngi ka jingjia te ki don witai ki ba hub lungdo kharbani mo ala ta kapur oh lungdo mau nai sorry ngala kla I ba hub lungdo mau nai tai ba pau perteng menta bangi yo jing tip aden ba I ong ba ilawan na kata ka bolero force badan yo tu nomor bangla mention mene ida ka badeng mas bat kim batai kila dawai kata ka pisamo kila ong ba ngam tip ka jingia keren jungki hang tu kalong kumno ndre kala po ya uput ba ui na pedeng jungki ula sei uron na po ka sok ti jungu utep akan ni keti kum tu ka jing batai jung itu witness mangayo so ula sei uron bom ya para junga na syuntung te kala mi senam yang kandian imar sen mi senam onda haka jing persang ban yada ya lade ban defense ya lade ma uru la tak tilang ngin tok le yu ya kata ngim dei ban tok te ulak tak tilang te ngatarai kala bande na kata kadau baka sapoi kini ki baro mo kumbaka ke siu ka kam handre nadu tu ka ta ke janmit mo kata kam step lai beje la dari pensyai te kam la syai ya baro mo bagi de ki kena seng kila de ban identify la de bagi de kena seng ting ting kata ka por te ki perkat be lagi kini te ki ai mo tanggung tahi ngambun tin ba ngaku aru ke siu kan pensyai lor kan ho lada itre ita iba bob mo nga itu dor keman iwana hospital ru katuka mien ngamtip ya ka kerteng ka bapura jung dai kikot iba bong bat iba given kidon lang hakata ka singi hapo office jung ka KSU kidan ro kiwe ki ba tip ya kata ngatarai namar ngalet bed direct ngalet marwai ngarong syako marwai bat aka jing mo shot tendam ngam don pori re bangan yaring video bangan le kumne kumtai bat kam long ngam das ngulong ngakwa ban sia kren jajai ngam ngulong tenat ban yaring video ban nation don ban eng ta tama kawi kedor ngalason ba isyong ako sapa marsin poy mo to tingal action ngadon kadur ha kalian kajing mas jungay kadur mo ba penblur ya kadur bakren kalong ba omdei ba ngati yang lani ba
ngam kwa ban penpau ya ledi Andre nas nguting ya ledi ban ya habang layu iyo para la jong mula sya syok kat tu ngam kwa syuk ba kibru kindang petsin bahai kadur jonga hapo ki news ba ki ni inal mangayo sngun na shani shatai ba ki don ki kena ki ba ngam tim syuk sngu urur ber ba ki ong ba ya itu ikong ro nginom pelai tingang ngam susngan hakayat kaya wat kataru ngadang panci harap hina kalian jadi pai bahasa bisyari atau mitok mengim tok kajing sisya kan sapau kawai kasi ladangi tok mengilan ya katok ke kesu mi sudah watang ya kahok om ke ero